Rayonumuz tırlıkçıları aldığında zor buruş kıyıldı. Yıl devamında 100 bin tonla süt yetiştiriyor. Biz bugünkü günde 70 bin tonna tiresi yıl sayın süt yetiştiremiz. Şulay bulgaç dağı 30 bin tonnaga süt yetiştirmeyi arttırıyor yıl devamında. Bu çok da zor buruş diye gerek. Lakin tilegende bu buruşunda tepşirip bula. Onun için nıklı tirlik azığı bası buldurur. Tirlik duraklarının yaxşı halde bulu. Hem indi İngilizce hatta bilgiçlerinin, zootekniklerinin, seleksiyonerlerinin, bir de texnika simülatorlarının hem indi üç kolları bile tutup bugünkünde süt bulduruşu, süt molları bulduruşu, tüp boylığımızdan bulduruşu, savunmuşlarının ustalığından büyük köp iştirak. Onların ustalıklarını yıl sayın şorlarga, kamilleştirge, көтерге керек. Шулай болғандағына біз өзіміздің алда тұрған бурышны оңышта жеңіп шыға алашақпыз. Шушы мақсаттардан шығып, бүгінгі күнде шушы сауымшыларының, техника ассимиляторларының район көлеміндегі ярыштары уздырыла. Һәм ул киләчәктә дә дәвам итәчәк. Алга бару өчен, зуррак нәтиҗәләргә ирешү өчен көндәлек һәркем үзенең білімін көтерге, өзінің ұсталығын арттырырға тиіс. Шулай болғанда ғана біз енді алда тұрған бурычларны үтәп шыға аламыз деп айта аламын мен. Рахмат.